इमेस्टिवी में ताबी बसिंगबो नमाइथेम काजलना खुरुमजरी हौजन उंथलगबा पाउ पिजरी लेंगाकना मणिपुर की असेंगबा निंग तमखिबा नुमित अगस्त 13 असि स्टेट की थाकता थौराम पांगदोफम थोई हाइना अमुकोगी प्रेसिडेंट फैरोइजम नंदोलवांगना फोंदोखरे वफम असिंग असे क्वाकैथलदा लैबा अमुकोगी ऑफिसता पांगथोखिबा मणिपुरना ब्रिटिश के खुत्तगी निंग तंबा फंखिबा नुमित अदुबु फिराल चिंखतुना निंगसिंगबगे थौरमगा मैलेना महाकना फोंदोखिबनी महाकना मखा तारदुना हाई मणिपुरना निंग तंबा फंखिबदु इंडियादा तिलमदुना ब्रिटिशना इंडियाबु निंग तंबा पीखिबदुदा यावखिबा नते मणिपुर इंडियागुंबा मनिंग तंबा लेबाक अमा ओइबना 1994 की अगस्त 13 अमदी 15 लोनबा अहिंदा ब्रिटिशना मणिपुर थादोकलमदुना अगस्त 13 असिबु मणिपुरना निंग तंबा नुमितनि हाइना लाक्ली असेगुंबा मणिपुरना निंग तंबगी नुमित असि अवांगबा थाकता पांगथोक कदबगी महुता इंडियाना मणिपुर लौसिनख्रबा मतुंग अगस्त 15 इंडिया की इंडिपेंडेंस डे तमक पांगथोकतुना लैरे मरम असना लमदम असगे पॉलिटिकल पार्टी सिंग नत्रगा पॉलिटिक्स तौरिबा खुदिंगमक अमदी लेंगा के मिनिस्टर एमएलए सिंगना इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पांगथोकचरबसु मणिपुर की असेंगबा निंग तमखिबा नुमित असि पांगथोकफम थोई लेंगाकना खोंगजोम डे 13 अगस्त पेट्रोस डे स्टेट के थाकता पांगथोकलिबा सिगुमना मणिपुर की असेंगबा निंग तमखिबा नुमित पांगथोकदबने फोंदोखि महाकना हाई अमुकोगा चमिनारिबा लोकल क्लब डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्लब अमदी मेरा पाइबी सिंगा पुनसिंदुना मणिपुर की मफम चाहुम हेनबदा ब्रिटिश के खुत्तगी मणिपुरना 1958 की अगस्त 13 निंग तंबा फंखिबा अदुबु फिराल चिंखतुना निंगसिंग थौरम पांगथोकली पुवारी की खोंगुल अमा लीदुना मतम अमदा मणिपुर असि मिखा पोंदना चाही लिसांग सितना मनिंग तमना नुंगाइना हिंगलंबा मनिंग तमना वारेप लौजरंबा अमदी मनिंग तमना थबक तौजरंबा अदुगी महिंग अदुदा अमुक हंजिनबा मथौ तारि हाइबगी वखलोंदा फिरान चुंखपगे थरम असि पांगथोकपने पांगथोकलिबा थरम असि एंटी नेशनल एंटी इंडिया अमा ओइना पांगथोकपा नते पुवारी की थौदोक अमा निंगसिंगदुना पांगथोकपने हाइखि मणिपुर की असेंबा मणिपुर निंग तंदुमे निमित असि पांगथोकपम थुए खोंगदोम दे पांगथोई स्टेट गवर्नमेंट 13 अगस्त पांगथोई ए तोंगान तोंगान बा कोई स्टेट की फंक्शन मयाम पांगथोई अदुगा करी की दमकता मणिपुर की 14 अगस्त मणिपुर की इंडिपेंडेंस डे मणिपुर निंग तंबा निमित से पांगथोकलिबो मणिपुर की निंग तंबा निमित कोई छोट तबतरी स्टेट गवर्नमेंट पांगथोकपम थोई अदुगा मणिपुर ने इंडिया रे तिलम मतुंग 15 अगस्त अमु कोई इंडिया की पार्ट अमु ओइबगी 15 अगस्त पांगथोकजबदुना मने हर घर तिरंगा कैंपेन के सरू अमा ओइना हप्ता कांगजैबुंगदगी हौदुना मोइरांग चेंगई लंपाक फाव चकदबा बार रेलिंग असे चीफ मिनिस्टर नोंथमन बिरेन लमथाखरे बार रेली लमथाबगी थरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी राजीव सिंह यावना मणिपुर लेंगा की मकोक थोंगबा सिविल अमदी पुलिस ऑफिसर कयासु सरू याखिबगा लोइनना तोंगान तोंगानबा बार राइडर लिस्टिंग अनिरोमना रैली अदुदा सरू याखि रैली लमथाबा अदुगा मरि लिनेना सीएम बिरेना फोंदोरकपदा इंडिया के युमथोंग खुदिंगमक्ता मचु अहुंगे फिराल पाहंदुना अखोय अमत ओइबगी वखलोंदा अमत ओइना पुनसिनबगी दमक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना हर घर तिरंगा की थरम असि हौदोकपनी अदुबु ngasi मणिपुर की यामना चीरबा मतम असिदा बाइकर नहा कया अमा थोरक्तुना सरू यारबा सिमक यामना नुंगाइबा फावी लोइनना मणिपुर की मियाम अवाबा फिबम अमदा लेरि हाइबसि गवर्नमेंट असिना खंगी मियामदा हाइदोकपा याबा अमदी यादबा कयागा लोइनना थबक तौरी अथुबा मतमदा लमदम असिदा लेमिनरिबा फुरुक खुदिंगमक मखोय मखोय मफमदा हंजिलक्लगा अमत ओइना लेमिननबा होटनरी अमदी मणिपुर थुगाइनबा कनागुंबा अमतना होटनबा ngamloi हाइनसु फोंदोखि स्टेट से कोई लेमिनरीबा फुरुपुनमक हंजलागा अमत ओइना लेमिननबा अदुगा मणिपुर की काहिबगी नत्रगना मणिपुर थुगाइबगी वाफम दुमदी जस अखोगी पुनसिना लेरिङै दमदुमदी ओइरoi मदु मयामगी पाइ तानबदुना अमनिदरा मामाना अखोय अदु पामी अदा पामीना तालकपना अमनि अदुगा मणिपुर की यूनिटी भारत की यूनिटी सिमदि पृथ्वीदा लेरिबा एनी फोर्स अमतना थुगाइबंगा मोय हाइबसिमदि मखोय अखोगी चपचाबा अखोगी सरकार की और मियामगी फिरेमनि अदुना मदैदा अखोय कसु वाखलानि लोनिङै लेते अदुगा क्वेश्चन जो होनिङै ओइदेना लवै कभी-कभी आपको भी लगता है स्टेट से कोई लेमिनरीबा फुरुपुनमक हंजलागा अमत ओइना लेमिननबा अदुगा मणिपुर की काहिबगी नत्रगना मणिपुर थुगाइबगी वाफम दुमदी जस अखोगी
Leibak Pumala Sathariba, Hargar Tirangagi campaign Asigi, Manung Chana, Juribam District Asu, District Asigi, Deputy Commissioner, Krishna Kumar IS na Marathon Race Amalam Thaki, Masida Juribam da Leibak School Singi, Mahiroi Singh Nasaru Yaki, Marathon Race Asida, Arkesna Tomi Bidalaya, Juribangi Mahiroi, Laishram Suras Singh, Hillgat Cambridge School Gi, Mahiroi, Takhel Chongbam Romes Amadi, Arkesna Tomi Bidalaya, Juribangi Mahiroi, Leichongbam, Mangal Singh na Mathang sitna first, second amadi third taki. Sangdamnaba asigi prize hayeng 15 August 78 Independence Day tharamda khusinagani hairi. Marathon race asida Juribam gi makok thongba official singsu saruk yaki. Juribam district ki deputy commissioner Krishna Kumar IS na ngasi pangthokliba tharam asi Bharat ki mafam khudingda pangthokliba Har Ghar Tiranga campaign gi saruk ama oina pangthokpani haibaga iroinana ngasi gi marathon race asida saruk yakiba naha singbu pukning thagotpa amadi thagatpa phongdoki amadi hayeng 15 August 78 Independence Day gi tharamda su miyam saruk yaminasi haina phongdoki. Ngasi Bharatiya Janata Party BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Oibatan Natana Building and Construction Workers Welfare Board ki Chairperson gi Thausu Puriba K. Sar Kumar Singh na Juribangi Vidyanagar Farm da leiba masagi mayumda Har Ghar Tiranga tharam gi saruk ama oina jati gi machu ahong gi phiral chingkhatuna India amadi Pakistan bu tokai tahanba numit adubu ningsingba oina pangthok chaba tharam ni haina mahakna aikhoi gi pangwi da phongdoki mahakna makhata na haikibada ngasi August ki tang 13 asida yamna nungshina leiraba Bharat asida Congress Party na Jawaharlal Nehru bo Prime Minister oinabagi damak Bharat pu ani thokna India amadi Pakistan haina khadoktuna apunba satam thugai kiba numit asibu ningsingba oina Bharat Bibhajan gi thoram asi pangthokpani haiki ngasi thoram asida BJP Juribam Mandal gi Kariya Karta Singh Khunja Singh amadi luchingba miyoi kayana saruk yaki. Mipung khudingmak ki thamoida aikhoi gi leibakna mang thabagi wakhalon chengadabani haina Manipur gi Governor Lakshman Prasad Acharya na phongdokre wafam asing ngasi Indian Institute of Information Technology Mantribukhi gi Boys Hostel amadi dining hall sangabagi tharom aduga marilene na phongdokhibani tharom aduda Triple IT Senapati Manipur gi Board of Governors ki Chairperson Dr. Suki Orawan amadi Triple IT Manipur gi Director Krishnan Bhaskar na tharom adugi athoiba Sing oina saruk yaki. Governor Lakshman Prasad na Triple IT Mantripukhi ki campus ta uchara amasu thaki. Loinana ngasi sangari ba boys hostel amadi dining hall gi phibam yengsinki. Triple IT Mantripukhi auditorium da pangthokpa tharamda governor na lamlamdagi lakpa institute asigi mahiroi singi pukning wakal thagwatki. Punsida karigumba mai pakpa ama oina ba hotnabada isagi yum thadokpa haibasi punsirwalni masida mahiroi singna pukning wakal chetna hotnaba changi haina phongdoki. मनुष्य बनने की योग्यता नहीं, वह शिक्षा नितांत अभावात्मक है। जिस शिक्षा में मनुष्य बनने की योग्यता नहीं वह शिक्षा नितांत अभावात्मक है और अभावात्मक शिक्षा मृत्यु से भी बुरी है। और अभावात्मक शिक्षा क्या है? हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के नाम पर, भाषा के नाम पर हम अलग अलग सोचते हैं। District Administration Juribam na senduna hayeng 15 August ta pangthokadawriba 78 Independence Day tharonggi full dress rehearsal ngasi Juribam Higher Secondary School gi playground da mapungphana pangthokre pangthokiba full rehearsal asida Parade Commander SDP Juribam T Inaubi Singh MPS na oiki aduga 87 Battalion CRPF contingent 7 IRB Civil Police Juribam District of Forest Office amadi Fair Service ki combined band na full dress rehearsal da saruk yaki pangthokiba full dress rehearsal asida Juribam District asigi Deputy Commissioner Krishna Kumar IS Senior SP M Pradeep Singh MPS ADC TS Manoranjan Singh MCS ZEO Juribam TS Amurasi Sanu MES SDC M Devananda Singh MCS DIO N Vidyananda Singh Deputy AS Officer P. Somenta Singh amadi ate official singsu saruk yaki. Bibhajan Bibhisika Smriti Divas ke thauram BJP Sugunu Mandal na senduna Kaksing Khonau Angom Lekai da Social Worker M. Binoy ki yumda pangthokre
M Binod ki yumda hangba lip camp ta leiba inmet amadi Suguno SC ge tongan tongan mafam dagi lakpa miyam yauna pangthokpa thauram aduda social worker M Binod Kaksing Khunau Municipal Council gi chairperson KS Laima BJP Kaksing District Mandal gi President KSS Indubala amadi BJP Suguno Mandal gi President Ibotombi yauna miyoy kayana saruk yaki thauram adugi makha tarakpada M Binod ki yumda Har Ghar Tiranga gi manung channa India gi machu ahung gi phira chungkhatpa gi mathakta Suguno SC ge tongan tongan ba area sing phauduna bar rally amasu chatki tharom aduga mari lenana M Binod na chahi kaya British lenga ki makha da leramlaba India amadi Manipurna ngasi maning makha tamna leiba ngamleba sisu phangna ba hotnaramba freedom fighter singbo ngasi gi mirol asina kauthokte masigi damak ngasi gi mirol asina aikhoi gi haukiba puwari bu amuk hana neinaba mathau tai Madu nattaba tarabadi aikhoi gi khunai asigi ai khumnaba sing manglakani haiki ngasi ayuk pung ahum makai khara helakpa matamda pochai puduna tungseng lamkhai tamna lakpada umathal lengang ching lamkhai da khulai matik chana paidina leiramba masak khangdaba mioi kharana driver sing adudagi ayawba sel mulhawbata natana pot Phu chaibagi thabak satharakibagi thawong adubu United Maitai Pangal Committee UMPC na akanba mawongda condemn tawi amadi kanana karigi tawribano haibadu athuba matamda sengdokpira u haina lup asigi organization secretary Maulana Habibullah na phongdorakli ngase lilong thongkhongda leiba lup asigi office ta pangthokiba pawgi mifam amada wafam asi phongdokladuna Maulana Habibullah na hai no mangi suraga imung manung pujariba driver amadi labor sengda lambi da khamduna makoibu ot naibibatan natana Makoida yawba senfam sing mundunna phu chaibagi thawong chatharakpasi United Maitai Pangal Committee UMPC na thamoi sukna nungaiti amadi thawong asibu akanba mawongda condemn tawi kari maramgi makoibu phu chairibano haibadu athuba matamda sengdorakadabani amadi mari lenamba singnasu thawdo asege matangda thigapiu asegumba thawong asi leibak macha tadaba kunai asida himinariba aikhoi masalgi marakta nungsinadana basilakpa thawong amani haina lawi hainasu phongdoki Loina loina masada Europa amount diversing adu Europa amount lupa ruka chamga mari ka chamga mari lupa lising manga sumaina sauranga lupa lising kun muki chenbam oigadaba paisa sing forcibly mulhauba adu moi kanano haiba matamda masak maming takchaba adubu aduga mobile phone paisil laga mobile phone adu budi ko na pithor khiba haiba thodok asi United Maitai Pangal Committee Manipur na hanu maktada thamoi sona condemn tawi Home Department da mathau tawjaba Kwaktadagi MD Abdul Ghafarna chatliba August thagi haukiba tang 12 da Churachama Police Station dagi Home Department gi oiba official gi che sang khara puraga police headquarter da thiluraga halakpada lambi gi khudong chawa lauduna sakhangdaba miyoi kharana chingtharaga yamna tamthiba mawongda phurakpa terrorist ki thawong chatharakpa asi Kwaktada leiba CSO singna condemn tawi haina All Kwakta Youth Voluntary Organization AKYB ogi General Secretary Chesabam Hanifna Hari wafam se thodok aduda soklaba Abdul Ghafargi Kwakta Sablada leiba Yumda All Kwakta Youth Voluntary Organization AKYB o Anjuma Islai Mausra Kwakta All Kwakta Coordinating Committee Maitai Pangal United Voluntary Organization Kwakta All Maitai Pangal Youth Association na kusamana senduna pangthokpa pawgi mifamda haikibani Hanifna makha taraduna masagi Maranai sunnataba Home Department ka mari lenaba che sangseng puraga Police Headquarter da thilubada tamthina phurakpa haibasi terrorist ki thawongni hariba asi Maranai gi oiba lalon itik tawba de Home Department ki che sang thinbada tamthina phurakpa haibasi Kwakta gi miyamna hangchinna lawi maramsina kanana karigi dama phurak khibano athuba matamda sengdopira u Kukiga mari lenaba pot chai thindok thinjin tawba yade haiba leiragadi Maitai changba yadaba mafam singda lengaki oina pangalna mathau tawriba
कुकीगी एरियादा पंगलना ओसी ओरिबा हाईवेदा ड्राइवर ओरिबा याउना पंगलगी मियोइसिंग कुकीगी एरियादा लेखिबसिंग विड्रॉ तौबियो होम डिपार्टमेंट की चे सांग थिनबा चटपदा तमथिबा थौदोक थोकलकपा असि फावबदा होम डिपार्टमेंट तुमिन लेशिनबा यानिंगदे अथुबा मतमदा लेंगाकना एक्शन लखलक्त्रबदी नुमित खरानिगी मनुंगदा क्वाक्ता मियामना चंगसिनबा याबा खोंजंगसिंग चंगसिनलकनी हाइखि थबक तौबा चे सांग थिनबा चटपदा सीबे याना तमतीन फुरखरिबसिदा ngasi होम डिपार्टमेंट करी करी थबक लखटपिखगे अथु मतमदा हारिबा थोहनिंगदबा थोखरिबा थौदो असि मतंगदा कनाना करिगिदमक्ता तौबनो हाइबदो अथुबदा कोक्ता परदादा सेंगदोकपियो नतबा तारगदी कोक्ता परदाना ngasi नुमित खरगी मतुंगदा अथुबदा संचिनबे याबा खोंजन चंगसिलकनी हाइबो वफमजि थमजगे मतंग असदा नुंथलगी पाउ सनौसबा लोइसिनजरी मिएंग ताबिरिबसिंगबु अमुकन्ना खुरुमजरी।